abanyarwanda burya n'ubuko turabakunzi bayo burya n'ubuko mu bihe bino mu byiza burya n'ubuko ngo ayimama ndaraye turabasuhuje kandi tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Mugisha Group Time. Uyu rero ni wa mwanya tubagezaho amakuru atandukanye y'imikino. Na makuru yacu rero tugiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Umuyobozi w'ikipe ya APR FC Lieutenant General Mubaraka Muganga yemeje yuko umwaka utaha ikipe ishobora kuzana abakinnyi b'abanyamahanga. Umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse na Rayon Sport uyu munsi yageze imbere y'ubutabera. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kwifuza umuzamu w'umuhanga Ntwari Fiacre ukinira ikipe ya Marine, ariko akaba ari intihazanyo yaturutse muri APR FC. Turaza kugaruka kandi ku makuru atandukanye ari kuvugwa ku mugabane w'Uburayi cyane cyane mu matransfer. Na amakuru rero mugiye kugezwaho nanjye Ntamunoza Calixte. Mu kanya gato rero turagaruka tuyarambura. Twongeye kubaha ikaze rero kuri aya makuru tuyarambura muri rusange. Ubuyobozi w'ikipe ya APR FC uyu nguyu akaba ari Lieutenant General Mubaraka Muganga yemeje yuko umwaka utaha iyi kipe ishobora kuzana abakinnyi b'abanyamahanga, ariko byose bizaterwa nabo ifite ubu, ni ukuvuga abanyarwanda, kuko aribo bazayihatiriza kuzana abakinnyi b'abanyamahanga. Kuva mu mwaka wa 2012 2013 ni umwaka nyine w'imikino, APR FC yatandukanye burundu no gukoresha abakinnyi b'abanyamahanga bitewe nuko iyi kipe yabatangagaho byinshi ariko ntibitange umusaruro ukwiye. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi iyi kipe y'ingabo z'igihugu yagiye yitwara neza imbere mu gihugu, ariko yagera hanze mu mikino nyafurika ntirenge umutaro. Mu myaka 3 ishize byagiye bihwihwiswa ko ikipe ya APR FC ishobora kuzana abakinnyi b'abanyamahanga, ariko bikarangira iyo kipe ihakanye yuko idafite iyo gahunda ndetse ikabitera utwatsi. Mu minsi ishize nibwo byongeye kuvugwa ko uyu mwaka ari uwa nyuma ku bakinnyi b'abanyarwanda gusa, ko ikipe ya APR FC ishobora kuzana n'abanyamahanga. Aganira n'itangazamakuru, umuyobozi wa APR FC Lieutenant General Mubaraka Muganga yavuze ko ibimaze iminsi bivugwa babyumvise ariko atari byo. Gusa ngo keretse aba bakinnyi b'abanyamahanga nibaza bagakina imikino nyafurika barangiza bakisubirira. Yagize ati twumvise mwe abanyamakuru hari ibyo muvuga bigahurirana n'ibitekerezo. Yagize kandi ati hari n'ibyo muvuga tukabitekereza nk'ubuyobozi tukavuga tuti kubera iki bitashoboka, ariko nka APR FC twafashe umwanzuro wo gukinisha abana b'abanyarwanda. Twasohoka ntidutinde abantu bati abana b'abanyarwanda mwatetesheje, wenda mushyizemo abantu 2 cyangwa 3 hari icyo byahindura. Tukavuga tuti ni ibintu twatekerezaho, ariko aramutse ari uko ubashyira mu ikipe ngo bakine imikino yo hanze, no kuvuga imikino nyafurika yarangira bagasubirayo, wenda dushobora kubyemera. Ariko kuvuga ngo tuzongera duhindure ubone APR FC ifite abakinnyi b'abanyamahanga ntago mbibona hafi. Nubwo yavuze gutya, ariko yakomeje avuga ko kuba batarenga umutaru mu mikino nyafurika ari ikintu kibatera ipfunwe umunsi ku munsi, bityo ko mu myiteguro bazakora bakina n'amakipe yo hanze ari byo bizabaha ishusho nyayo yuko bashobora kuzana abakinnyi b'abanyamahanga umwaka utaha, cyangwa se niba bakomezanya n'abanyarwanda. Uyu muyobozi yakomeje agira ati niryo pfunwe duhura naryo rikomeye, ni naryo rivuga ko bikomeje gutya aba banyarwanda ibi byose twabahaye batarenga umutaru, natwe twahindura ibitekerezo. Bakwiye gukora ibyo bakwiye gukora, ntibaduhatirize kuzana abakinnyi b'abanyamahanga. Tugarutse ku yindi ngingo, ikipe ya Rayon Sport ikomeje kwifuza umuzamu w'umuhanga Ntwari Fiacre ukinira ikipe ya Marine FC yo mu ntara y'Iburengerazuba ku ntizanyo ya APR FC. Mu mpera z'umwaka w'imikino wa 2020-2021 ikipe ya Rayon Sport yagowe cyane no kubura umuzamu wo ku rwego rwiza, nyuma y'uko rero umuzamu wayo wa mbere Kwizera Olivier aka Gishweka yari amaze gutabwa muri yombi ashinjwa gukoresha ibiyobyabwenge. Rero abazamu babiri iyi kipe yari isigaranye aribo Bashunga Abuba ndetse na Hakizimana Adolphe ntago bitwaye neza, ikaba ariyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport iteganya gusinyisha umuzamu w'umuhanga.
Ku ikubitiro ikipe ya Rayon Sport yifuje kuba yasinyisha umunyezamu Mvuyekure Emery ukinira ikipe ya Tusker yo muri Kenya, gusa uyu munyezamu yabiteye utwatsi avuga yuko atigeze agira icyo avugana na Rayon Sport icyo ari cyo cyose. Uyu munyezamu kandi bivugwa yuko ikipe ya APR FC ishobora kuba imuganiriza. Nyuma yo kunanirwa gusinyisha Mvuyekure Emery, ikipe ya Rayon Sport ikabona yuko bigoye, kuri ubu amaso yayo yahanze ku munyezamu w'imyaka 21 y'amavuko. Uyu rero akaba ari Ntwari Fiacre, nubwo n'ikipe ya polisi yifuza uyu musore. Gusa amakuru dufite kandi yizewe nuko uyu musore nawe yifuza kuba yaza gukinira muri imwe mu makipe akinira hano mu mujyi wa Kigali. Ntwari Fiacre rero ni umunyezamu w'umuhanga cyane, yagiye yigaragaza neza mu ikipe ya Marine, dore ko yazamukiye mu ikipe ya APR FC. Ikipe rero ikaza kumutiza muri Marine mu mpeshyi ya 2020, aho yari yaratijwe muri ikipe akaza kwitwaramo neza, aho yagiye akora amasave atandukanye agafasha iyi kipe kuba yaguma mu mukino. Urubanza rw'umunyezamu w'igihugu Amavubi ndetse na Rayon Sport, uyu mugabo akaba ari Kwizera Olivier, yasabiwe gufungwa igihe cy'imyaka igeze kuri 2. Umunyezamu wa Rayon Sport n'ikipe y'igihugu Amavubi Kwizera Olivier na bagenzi be basabiwe gufungwa imyaka 2. Aba rero bashinjwa ibyaha byo gukoresha ibiyobyabwenge ubwo bagezwaga imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri uyu wa mbere tariki ya 28 Kamena 2021. Kwizera Olivier yagejejwe imbere y'urukiko ari kumwe na bagenzi be 7 bareganwa. Kwizera Olivier na Runanira Amuza wigeze gukinira ikipe ya Rayon Sport baburanye bahakana icyaha cyo gukoresha urumogi, mu gihe ntako bisa David Sinderibuye Safe bemeza ko banywa ibiyobyabwenge. Urubanza rwaje gusubikwa akanya gato nyuma yuko bamwe mu baregwa bavuze yuko bataburana badafite ababunganira, maze iburanishwa risubukurwa saa 6:40 nyuma y'amasaha ageze kuri 3. Umucamanza yahaye ijambo ubushinjacyaha ngo busobanure mu magambo arambuye ibyaha Kwizera aregwa. Bavuga ko ku itariki ya 4 Kamena 2021 aribwo inzego z'umutekano zagiye iwe zikahasaka zikahakura udupfunyika 4 n'utuvungukira twarwo, bakahakura n'icupa rya shisha. Ubushinjacyaha bwavuze ko nyuma yo kuhakura udupfunyika tw'urumogi, Kwizera Olivier yajyanywe kwa muganga bagasanga mu mubiri we asanzwe akoresha urumogi. Kwizera Olivier yabwiye urukiko ko ibyo ashinjwa Kwizera Olivier yabwiye urukiko ko ibyo ashinjwa byavuzwe n'ubushinjacyaha atari byo, ko atigeze afatwa anywa ibiyobyabwenge, ahubwo yafatiwe iwe, ahubwo abafatiwe iwe aribo bemeye ko bakoresha ibiyobyabwenge, babinyoye mu cyayi ndetse bemeza ko basanzwe babikoresha. Kwizera Olivier yabwiye urukiko ko yigeze gukoresha ibiyobyabwenge, ariko aho yagiriye gukina imikino ya CHAN muri Cameroon yabiretse. Mbere ngo yanywagwa urumogi abitewe n'agahinda gakabije yagize ubwo yapfushaga umwana yabyaranye n'umukobwa w'inshuti. Kwizera yasabye urukiko kugirwa umwere ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, maze Maître Safari Ibrahim umwunganira nawe abwira urukiko ko uwo urukiko ruhana nk'uko biteganywa n'ingingo ya 11 mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha y'u Rwanda ari uwafashwe anywa ibiyobyabwenge aho kuba uwapimwe akabisanganwa mu mubiri we. Yavuze ko kuba icyaha aregwa ari ukunywa ibiyobyabwenge, yavuze ko kuba icyaha aregwa ari ukunywa ibiyobyabwenge ko bishoboka ko niyo biyobyabwenge byamugera mu mubiri abyisize, abiriye cyangwa se abyiteye. Raporo ya muganga rero ntabwo ikwiye gukoreshwa nk'ikimenyetso kidashidikanywaho muri uru rubanza, cyane cyane ko Kwizera Olivier yigeze gukoresha ibiyobyabwenge ndetse akaba ari kwivuza ingaruka zabyo nk'uko byemezwa n'ibitaro bya Caraes Ndera. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuba na nyir'ubwite yiyemerera ko yanyoye urumogi mu bihe bitandukanye bamusabiye we na bagenzi be igihano cy'igifungo cy'imyaka 2. Urubanza rero ruzasomwa ku itariki ya 6 Nyakanga 2021.
Kwizera Olivier arareganwa na Ntakobisa David, Runanira Amuza, Mugabo Ismail, Mugisha Adolphe, Rumaringabo Wafi, Amerika Juma na Sinderibuye Saif batawe muri yombi ku itariki ya 4 Kamena 2021 mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro. Uru rubanza rero tuzakomeza kujya turubakurikiranira tubagezeho uko bizagenda bigenda. Ntabwo twava kuri iyi nkuru kandi tutagiye tubagezaho abakinnyi batandukanye bitabiriye urubanza bagiye gufata bagenzi babo mu mugongo. Aba rero twavugamo kapiteni wa Police FC Nsabimana Aimable, Usengimana Faustin, Usabimana Olivier ndetse na Mico Justin. Aba rero bakaba bitabiriye uru rubanza. Ntago kandi twakibagirwa umunyezamu wa Espoir FC witwa Hategekimana Bonheur. Amakuru yacu rero reka tuyakomereze ku mugabane w'i Burayi, aho bivuga ko ikipe ya Manchester United yahaye amasezerano mashya umukinnyi wayo w'umwongereza w'imyaka 28. Uyu rero akaba ari Jesse Lingard. Uyu mugabo rero ikipe ya Manchester ikaba yashimye uburyo yitwaye aho yatijwe mu ikipe ya West Ham, nkuko rero bitangazwa n'ikinyamakuru Mirror. Ikipe ya Manchester kandi yagejeje ubusabe bwayo mu ikipe ya Sevilla aho yashakaga umukinnyi w'umufaransa w'imyaka 22. Uyu rero akaba ari Jules Koundé, mu defenseur ukomeye cyane. Gusa iki cyifuzo ikipe ya Sevilla yagiteye utwatsi nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru Express. Ikipe ya Liverpool ikomeje gushaka bikomeye cyane umukinnyi wa Bayern Munich akaba n'umufaransa. Uyu rero akaba ari Kingsley Coman. Bivuga yuko ikipe ya Liverpool imushaka bikomeye, irashaka rero kuba yasinyisha uyu musore w'imyaka 25 nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru Metro. Umukinnyi wo hagati wa Arsenal akaba ari Granit Xhaka. Biravuga yuko uyu mukinnyi yamaze kugera mu ikipe ya AS Roma nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru Goal. Turabashimiye rero kuba mwabanye natwe mu makuru atandukanye. Amakuru nakagaruka kuri Mugisha Group Time. Ibihe byiza kandi tubifurije kugira intangiriro z'icyumweru nziza. Hasta la vista. Yeah.